Yes, reka mbasuze kembi furize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi babendera TV ikaze kuri mwese. Uyu munsi turi kuwa mbere ni tariki 27 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Reka nizere ko mumeze neza, reka nongere mbahe ikaze aho muherereye hose no muri gahunda murimo zitandukanye. Tuje rero akubagezaho amakuru n'amakuru agezweho kandi yihutirwa kuri aya masaha. Indege rutura y'Ubirigi yageze i Bujumbura mu Burundi ijyanye izindi ntwaro, bivuga ko ari intwaro zo mugambi wo kugaba ibitero abikomeye cyane ku Rwanda. Turaza kubyinjiramo ku bugiye burambuye hamwe namwe nshuti bakunzi bacu, kandi muraza kunyemerera tuze kwerekeza ikavumu. Mbabwire yuko kugeza ubu tuvugana ku kibuga cy'indege cya Kavumu hongeye kumvikana ibiturika hafi y'iki kibuga. Abaturage kugeza ubu ngubu abari mu bwoba bwinshi. Turaza kurebera hamwe uko ibintu byagenze muri aya makuru, kandi turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri Minembwe. Mbabwire yuko twirwaneho irimo gushinja Wazalendo n'ingabo za leta ya Congo FARDC kugaba ibitero by'ubugome ku baturage hagambiriwe kwibasira aba baturage. Turaza kurebera hamwe uduce ibi bitero bikomeye byagabwemo. Hanyuma muri aya makuru uraza kunyemerera kandi nze kukubwira yuko butuvugana Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yamaze gushyiraho umutwe w'ingabo zidasanzwe ngo ni ingabo zo kurinda amabuye y'agaciro y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turaza kurebera hamwe ibyo umuntu yasigarana muri iyi nkuru. Hanyuma kandi muri aya makuru turaza kugaruka ku magambo akomeye cyane yamaze gushyirwa ahagaragara n'umuyobozi, umwe mu bayobozi ba Alliance Fleuve Congo 23, akaba n'umwe mu bayobozi batwirwaneho. Uyu amaze gusaba Amerika ibintu bikomeye cyane. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Uraza no kunyemerera kandi tuze no kwitsa muri cyase, tuze no gusubira muri teritwari ya Masisi. Muri Masisi ubu ibintu byifashe gute? Turaza kurebera hamwe, dore ko bivugwa yuko aha muri Masisi MONUSCO iratangaza yuko igiye gusubiza mu Rwanda abarwanyi ba FDLR. Imibare imaze gushyirwa ahagaragara, imibare igomba gucyurwa ku ikubitiro bikozwe n'aba barwanyi ba MONUSCO aha muri Masisi. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Niba kandi turi kumwe hano ku Ibendera TV, uraza kunyemerera tuze kujyana muri teritwari ya Ituri. Aha muri Ituri umwe mu bayobozi b'umutwe wa CRP wa Thomas Rubanga yamaze kumanika amaboko. Amaze kumanika amaboko, niki cyakurikiyeho? Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru, kandi uraza kunyemerera tuze kwerekeza mu mvururu za afashe indi ntera, aho abaguye mu mvururu z'amoko muri Chad bamaze kwiyongera cyane. Ni imvururu zikomeye cyane, ni imvururu kandi nabonye zirimo no kugwamo abantu benshi cyane. Turaza kunyarukirayo rero turebera hamwe uko ibintu byifashe. Si bakunzi bacu, hano ni ku Ibendera TV, nge nitwa Mukada. Niba wamaze kugera hano unyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nta gutinda rero, nizere ko bwo mwamaze kuba tayari ka ibintu nanjye mbigenze gucya, bundi mu kanya gato cyane ngaruke duhita twanzika ku buryo burambuye n'aya makuru. Yes, nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu aho mudukurikira muherereye hose. Ikaze makuru yo ku Ibendera TV agezweho kuri uyu munsi kandi kuri aya masaha. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye gatanu kuri kagenzi kako, nimunyemerere mbabwire ko aya makuru tugiye kuyanzikira muri inkuru ikomeye cyane. Amakuru amaze kujya hagaragara. Indege rutura y'igihugu cy'Ubirigi imaze kugera i Bujumbura mu Burundi, bikaba bivuga yuko ijyanye izindi ntwaro zikomeye cyane. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi, no kuvuga kuri uyu wa mbere tariki 27
7 Mata muri uyu mwaka. Amakuru yakomeje gukwirakwira hirya no hino, akaba avuga ko indege nini y'imizigo yaturutse mu gihugu cy'Ububiligi yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura. Kabivuga ko yari itwaye izindi ntwaro zigenewe igisirikare cy'u Burundi. Ibi bibaye inyuma y'andi makuru yaraherutse kuvugwa ko Ububiligi bwari bumaze kwemera guha Uburundi ibikoresho bya gisirikare birimo drone nyinshi n'ibindi bikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Hari amakuru yatangaje ko Uburundi bwari bumaze kwakira drone za mbere bwemerewe n'Ububiligi, ibintu byakuruye impaka zikomeye mu karere. Abakurikiranira hafi ibya politike y'aka karere baravuga ko gukomeza kohereza ibikoresho bya gisirikare bishobora kurushaho gukaza umwuka mubi hagati y'u Burundi n'u Rwanda, cyane cyane mu gihe hamaze iminsi havugwa ubushyamirane no kutizerana hagati y'impande zombi. Hari bamwe bavuga ko zintwaro zishobora kuba zigamije kongerera ubushobozi ingabo z'u Burundi mu bikorwa byazo bya gisirikare, haba imbere mu gihugu no mu bikorwa byo mu karere, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'u Burundi zimaze igihe zigaragara mu mirwano itandukanye. Kuwa 24 Mata muri uyu mwaka, Ububiligi bwari bwatangaje ko bugiye gusobanura ku makuru yavugaga ko buri guha Uburundi intwaro zo kwifashisha mu mugambi wo gutera u Rwanda. Ibintu byakomeje guteza impaka mu itangazamakuru no mu banyapolitike hirya no hino. Abasesenguzi bamwe bavuga ko niba ibi bikoresho bya gisirikare bikomeje kugera i Burundi muri uru rwego, ngo bishobora gutuma umutekano w'akarere ukomeza guhungabana aho kusubiza ku murongo. Kugeza ubu ubuyobozi bw'u Burundi nta kintu burasobanura birambuye ku byari birimo kuvugwa kuri iyi ndege yageze i Bujumbura, ariko amakuru yakomeje kuvuga ko yari irimo ibikoresho bifitanye isano n'ingabo. Mu minsi ishize, Maxime Prévost, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, yahakanye ibi bivugwa, avuga ko nta mugambi uhari wo gutanga intwaro ku Burundi zo kugaba ibitero ku Rwanda. Ibi byose bibaye mu gihe akarere k'ibiyaga bigari gakomeje kubamo ubushyamirane bukomeye, cyane cyane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rwanda n'u Burundi, aho buri gihugu gishinja gufasha imitwe yitwaje intwaro no gutegura ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbabwire ko turi makuru hano ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, ndagusaba unkorere like, uraza kuba ugize neza nubikora. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kandi unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Twerekeje Kavumu rero, ni munyemerere mbabwire yuko ahumvikanye biturika hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Abaturage kugeza ubu ngubu bari mu bwoba bwinshi cyane. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko kuri iki cyumweru cyashize, ubwo ni ku munsi w'ejo tariki 26 Mata muri uyu mwaka w'2026, mu gace ka Kavumu gaherereye muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, humvikanye biturika bikomeye byateye ubwoba bwinshi abaturage, cyane cyane hafi y'iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru aturuka muri aka gace ndetse no mu bari hafi aho ngaho aravuga ko humvikanye urusaku rukomeye rwagereranywa n'amasasu aremereye cyangwa ibisasu bya bombe, ibintu byatumye abaturage benshi bahita bagira impungenge zikomeye ku mutekano wabo, kuko ngo aho hantu hasanzwe harimo umutekano muke. Nyuma y'iyo minota y'igitutu n'ubwoba bwinshi, humvikanye ituze rito. Abaturage bamwe bakaba bavuga ko ridafite icyizere gihamye, kuko benshi bakomeje kuba amaso no gutinya ko ibintu bishobora kongera kuba bibi mu buryo bwihuse. Abatangabuhamya batandukanye bavuga ko kandi babonye umwotsi mwinshi uzamuka hafi y'iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Bamwe bakaba bavuga ko gishobora kuba cyaba
cyaba cyatwitswe nubwo amakuru akirimo gushakishwa no gutohozwa neza. Hari n'abavuze ko habonetse umuriro ugaragara uri kure, nubwo kugeza ubu hataramenyekana neza icyateye iyi nkongi y'uyu muriro cyangwa niba hari ibyangiritse byinshi kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Muri aka gace rero ibikorwa byinshi byagabanyijwe cyane kuko abaturage benshi bahisemo kuguma mu ngo zabo cyangwa se kugenda bafite ubwitonzi bwinshi birinda kugera ahantu hashobora kubateza ibyago. Ikindi kandi bakaba batekereza yuko bashobora kugwa mu mirwano kubera yuko ntibarasobanukirwa neza ibirimo kubera aha muri aka gace. Kugeza ubu ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ndetse n'inzego z'umutekano ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro ko byabaye ibintu bikomeje gutuma havuka ibihuha byinshi n'impungenge zikiyongera mu baturage. Abasesenguzi baravuga ko muri ibi bihe amakuru adafite amakuru atari yemezwa n'abayobozi akomeje kuba menshi, ariko kandi bagasaba abayobozi kugira icyo batangaza ku byaturutseho iyi nkongi ndetse niba hari n'ibyangijwe nabyo bigashyirwa ahagaragara. Mu gihe rero hagitegerejwe amakuru arambuye kandi aturuka mu buyobozi, abaturage ba Kavumu bakomeje kubaho mu bwoba bukomeye, ko n'ubundi bavuga ko isaha ku isaha hashobora kuba imirwano ikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze mu Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mbere yo kwerekeza ahangaha nyemerera nongere nkwibutse ko turi makuru hano ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano ndacyagusaba ngo nkorere like, uraza kuba ugeze neza nubikora. Niba aribwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV kandi unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Twamaze kwerekeza mu Minembwe rero, kugeza ubu twirwaneho irashinja abarwanyi ba Wazalendo n'ingabo za leta ya Kongo FARDC kugaba ibitero by'ubugome ku baturage mu bice bya Minembwe na Ruwemi muri Kivu y'Amajyepfo. Umutwe witwaje intwaro watwirwaneho watangaje ko hari ibitero bikomeye byagabwe n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bafatanyije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ibintu bavuga ko bikomeje gushyira abaturage mu kaga gakomeye cyane. Uyu mutwe uvuga ko ibi bitero byibasiye cyane abaturage bo mu misozi miremire ya Minembwe ndetse no mu gace ka Ruwemi, aho bavuga ko abaturage benshi bahunze ingo zabo kubera ubwoba bw'amasasu menshi n'imirwano ikomeje gufata indi ntera muri ibi bice. Kugeza ubu twirwanaho iravuga ko ibi bitero bidafite intego yo kugarura amahoro, ko ahubwo bigamije kurimbura abaturage bamwe no kubambura uburenganzira bwabo bwo kubaho mu mutekano. Uyu mutwe urashinja by'umwihariko imitwe ya Mayimayi n'indi mitwe ya Wazalendo gukorana bya hafi na FARDC mu kugaba ibyo bitero. Ubu ngubu tuvugana twirwaneho iravuga yuko yamagana yivuye inyuma ibi bitero bikorwa abuhumyi kandi bigambiriye kubangamira ituze n'umutekano by'abaturage. Twirwaneho n'umutwe witwaje intwaro ukorera mu bice bya Minembwe, ukunze kuvuga ko urwanira kurinda abaturage b'abanyamurenge, ariko nawo ukaba ukomeje kugenda uhangana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nyuma yuko babashinja kugaba ibitero ku baturage. Abaturage bo muri utu duce rero bavuga ko ubuzima bwabo bukomeje kuba bubi cyane, kuko usanga ngo hari maze iminsi batabona ibyo kurya bihagije, abandi bakaba badafite aho bakinga umusaya nyuma yo guhunga ingo zabo biturutse kuri ibi bitero. Minembwe ni kamwe mu duce tumaze igihe kirekire twugarijwe n'intambara n'amakimbirane yashingiye ku moko, ubutaka n'imitwe yitwaje intwaro ihora ihanganiye ahangaha. Aka gace kamaze imyaka myinshi kabamo ibikorwa by'ubwicanyi, guhunga kw'abaturage no kutizerana hagati ya
bice by'abaturage bitandukanye. Kugeza ubu twirwanaho ikaba yasabye amahanga, imiryango mpuzamahanga n'abahuza mu bibazo bya Kongo guhagurukira ikibazo cya Minembwe mbere yuko ibintu birushaho kuzamba. Baravuga ko niba nta gikozwe vuba abaturage benshi bashobora gukomeza kuhasiga ubuzima cyangwa bagahunga ari benshi. Kugeza ubu ubuyobozi bw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'uruhande rwa Wazalendo ntibaragira icyo batangaza ku mugaragaro kuri ibi birego, ariko amakuru ava muri aka karere yemeza ko umwuka mubi n'imirwano bikomeje gukaza umurego. Abasesenguzi mu bya diplomasi baravuga ko ikibazo cya Minembwe gikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane kubera ubwinshi bw'imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugaragara ahangaha n'inyungu zitandukanye zihurira muri aka gace, ndetse no kuba ibitero bikomeje kugabwa ahangaha bigambirira ndetse bikaraswa ku baturage ahanini bo mu bwoko bw'abasivile b'abanyamurenge. Ibintu rero bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Bakunzi ba Ibendera TV mudukurikira gatanu kuri kagenzi kako, amunyemerere nongere mbinginge mbasaba ngo niba bamaze kugera hano unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV kandi ndacyagusaba ngo unkorere subscribe. Ndashimira cyane mwe mwabikoze, ndashimira kandi namwe mugiye kubikora. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu tuvugana yamaze gushyiraho umutwe w'ingabo mushya wo kurinda amabuye y'agaciro nk'uko byatangajwe. Urwego rushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere ruratangiza umutwe witwara gisirikare wo kurinda ibirombe, kubahiriza amategeko abigenga no gukurikirana neza amabuye y'agaciro abivamo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rafael Kabengere ukuriye ikigo gishinzwe mine muri iki gihugu yavuze ko uwo mutwe ari igitekerezo cya Perezida Felix Tshisekedi mu ntego ze zo kuvugurura uru rwego no kurwanya imicungire mibi y'amabuye y'agaciro. Icyiciro cya mbere cy'uyu mutwe usa n'uwa gisirikare kizaba kigizwe n'abantu hagati y'ibihumbi 2,500 ndetse n'ibihumbi 3,000. Biteganyijwe ko bazatangira gukora inshingano zabo mu kwezi k'Ukuboza, no kuvuga kwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nyuma yo gutozwa bikomeye cyane. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu gikize cyane ku mutungo kamere w'amabuye y'agaciro, ariko gikomeje kurangwa n'ibibazo bikomeye mu kubyaza inyungu n'umusaruro igarukira abaturage batuye iki gihugu. Kugera mu mwaka w'ibihumbi 2028 biteganyijwe ko abantu 20,000 bakora muri uriya mutwe bazaba boherejwe gucunga ibirombe bigera kuri 22 byo mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimwe mu birombe by'iki gihugu ni nk'ibyo mu Rubaya, kimwe mu birombe binini cyane ku isi bikurwamo koruta muri iki gihe, biri mu gace kagenzurwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Aba bazaba bashinzwe gucunga ibi birombe bazagera gute kuri iki kirombe gicungwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23? Ibi nukubiha igihe. Uru rwego rwa gisirikare rero rukaba rwashyizwemo miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika, rukaba rwiswe Mining Guard, no kuvuga abashinzwe kurinda amabuye y'agaciro. Rukaba ruzasimbura abasirikare basanzwe barinda ibirombe rwatewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na no kuvuga na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abarugize bazajya bagenzura ubucukuzi n'ubwikorezi bw'amabuye y'agaciro kugeza aho asohokera hanze
y'igihugu. Ni ukuvuga ngo aba bazajya bagenzura ibuye riri gucukurwa, bagenzurwe risohoka mu kirombe, bagenzure transport yaryo, ariko kandi banarikurikirane kugeza risohotse muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kugeza ubu kibarirwa umutungo kamere wa mabuye y'agaciro ka tiriyari 25 z'idolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika utarakorwaho. Gusa abaturage benshi b'iki gihugu bakomeje kuba mu bukene bukabije n'intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire ko dukomeje muri aya makuru yo kwibendera TV. Niba amaze kugera hano, ndagusaba ngo unkorere like, uraza kuba ugize neza nubikora. Niba ari bwo mbere ugeze hano kwibendera TV, ndakwinginga ngo ntuze kugenda utankoreye subscribe. Kugeza ubu tuvugana, Alliance Fleuve Congo 23 natwirwaneho barasaba Amerika guha agaciro uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera iki ibi byasabwe Amerika? Ndagira ngo unyemerere iyo nkuru nayo nyikuvire imuzi muzingo. Ibi tugiye kugarukaho ni byagarutsweho n'umuyobozi wungirije w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ushinzwe ubukungu n'imari, akaba n'umuyobozi w'umutwe wa twirwano yitwa Fredika Nikirukema. Akaba yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika guha agaciro uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Kaniki yatanze ubutumwa mu gihe umuryango mpuzamahanga ntacyo ukora ku bitero ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rikomeje kugaba mu bice bituwe cyangwa byahungiyemo abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri komine ya Minembwe. Uyu yavuze ko uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu bukwiriye kubahirizwa cyane muri Amerika hashingiwe ku itegeko nshinga, kandi ko iri tegeko rirwanya leta iyo ari yo yose yashaka kuburengaho. Umuyobozi wa twirwanaho yasobanuye ko iri tegeko ritareba abo muri Amerika gusa, ko ahubwo rikoreshwa no ku bihugu by'amahanga kuko ari ryo iki gihugu cyashingiyeho ubwo cyashozaga intambara ahenshi. Kaniki yatangaje ko kubera amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Kuboza mu mwaka ushize w'ibihumbi 2025 yirengagije ingingo y'itegeko irengera ikiremwa muntu mu bihugu byose, ishyira imbere inyungu zayo gusa. Yagaragaje ko ibigira Amerika igihugu cyihariye ari uko yashyize imbaraga nyinshi mu kurengera ikiremwa muntu mu gihe kiri mu kaga, bityo ko ikwiye kwisubiraho ku ruhande yafashe mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Kaniki yagize ati, harageze ngo Amerika yisubireho ku ruhande yafashe mu ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishingiye ku ndangagaciro zigize urutirigongo rwa Amerika nk'igihugu. Tariki 20 Mata muri uyu mwaka, abanyamurenge baba muri Amerika bahuriye mu myigaragambyo i Washington DC basaba umuryango mpuzamahanga kudakomeza guceceka mu gihe bene wabo bakomeje kwicirwa mu ngo zabo no mu nkambi bahungiyemo. Iyi myigaragambyo yabaye nyuma y'igihe kinini imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ihamagarira amahanga gutabara abaturage b'abanyamurenge, aho natwirwaneho nayo yakomeje gutabariza abaturage ariko ntibigire icyo bitanga. Bakunzi ba Ibendera TV,
Ni munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze mu yindi nkuru butuvugana ibintu byamaze gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Abarwanyi ba MONUSCO bamaze gushyira ahagaragara imibare y'ikubitiro y'abarwanyi ba FDLR bagiye gucyurwa mu Rwanda mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru wa MONUSCO yatangaje ko abarwanyi 70 bakoze mu mutwe wa FDLR bagiye gusubizwa mu Rwanda mu rwego rwo gukomeza gahunda yo gucyura abashyize intwaro hasi no gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yatangajwe mu gihe kibazo cya FDLR gikomeje kuba kimwe mu byongera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. MONUSCO ivuga ko abarwanyi bamaze kwemera kuva mu mashyamba no gushyira hasi intwaro, bikaba biteganyijwe ko bazanyuzwa mu nzira zisanzwe zo gucyura no gusubiza mu buzima busanzwe no kongera kubahuza n'imiryango yabo. MONUSCO yari iherutse no gutangaza ko muri Mutarama muri uyu mwaka yasubije mu Rwanda abantu 34 barimo abarwanyi 15 ba FDLR n'imiryango yabo, ndetse umubare w'abari bamaze gucyurwa wari ugeze kuri 60 kuva umwaka w'ibihumbi 2026 watangira. Abayobozi ba MONUSCO bavuga ko iki gikorwa kigamije kugabanya imitwe yitwaje intwaro ikomeje guteza umutekano muke muri Masisi, Rucuru na Warikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho FDLR imaze imyaka myinshi ikorera ibikorwa by'intambara n'ihungabana ry'abaturage. Raporo y'umuryango w'abibumbye nayo yagaragaje ko kwiyongera korwanyi ba FDLR bemera gutaha ari intambwe ishimishije mu rwego rwo gushaka amahoro. Abaturage bo muri Masisi bavuga ko nubwo aya makuru ashobora gutanga icyizere, bagifite impungenge ko hakiri imitwe myinshi yitwaje intwaro ishobora gukomeza guhungabanya umutekano, cyane cyane mu bice bikunze kuberamo imirwano hagati ya FARDC, Wazalendo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Bakunzi ba Bendera TV, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru. Nongere mbibutse ko hano ari kwibendera TV, ni bamaze kugera hano ndagusaba ngo nkorere like, uraza kuba ugize neza nubikora. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka twerekeze microphone ya Ibendera TV muri turi kugeza ubu tuvugana. Umwe mu bayobozi b'umutwe wa CRP wa Thomas Rubanga yamanitse amaboko yishyikiriza leta ya Kinshasa. Mu ntara y'Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa ihungabana rikomeye mu mutwe witwaje intwaro wa CRP ni Convention pour la Révolution Populaire, nyuma yuko umwe mu bayobozi bawo ukomeye atangaje ko awuvuyemo akiyunga kuri leta ya Kongo. Uyu muyobozi yitwa Lievini Binengwi Madipwa akaba yatangaje ku mugaragaro ko atagikorana n'uyu mutwe uyobowe na Thomas Rubanga, ahubwo ko yahisemo gushyigikira inzego za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi yabivugiye i Bunia ni ku munsi w'ejo bundi tariki 23 Mata muri uyu mwaka, nyuma y'ibiganiro yagiranye n'inzego z'umutekano. Yanahamagariye bagenzi be basigaye mu mashyamba muri uwo mutwe gushyira hasi intwaro bagahitamo amahoro kugira ngo babashe kugirirwa imbabazi no gusubizwa mu buzima busanzwe. Ibi bibaye mu gihe ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kongera igitutu cya gisirikare kuri abarwanyi, cyane cyane mu bice bya Jugu na Mahagi. Umuvugizi w'ingabo muri Turi yitwa Lieutenant Jire Ngongo yavuze ko abarwanyi ba CRP bari kugerageza kwisuganya no kwimukira mu gace ka Mahagi nyuma yo gutsindwa bikomeye muri Jugu. Yavuze kandi ko ingabo za FARDC zamaze kongera imbaraga
imbaraga mu rwego rwo kuba buza kongera kwisuganya no guhungabanya umutekano w'abaturage muri ibi bice. Hari amakuru kandi avuga ko aba barwanyi batandatu ba CRP bamaze kwicwa mu bikorwa bya gisirikare biherutse kubera muri Jugu. Ibintu byerekana ko uyu mutwe uri kugenda ucika intege buhoro buhoro. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru babwire ko aya makuru noneho mikrofone ya Ibendera TV tuyerekeje mu gihugu cya Chad. Kugeza ubu muri Chad nakubwira yuko ibintu byongeye guhindura isura ku rwego rwo hejuru. Abaguye mu mvururu z'amoko muri Chad bamaze kwiyongera. Nshuti mukunzi wacu dukurikiye hano ku Ibendera TV, nyemerera mbere yo kwinjira muri iyi nkuru nongere nkwibutse ko hari ku Ibendera TV turi makuru agezweho kuri aya masaha. Niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, nyemerera unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unkorere subscribe. Ibitekerezo byanyu nabyo turabyakira. Mu burasirazuba bwa Chad cyane cyane mu ntara ya Wadifira hongeye kuvuka imvururu zikomeye zishingiye ku moko, zikaba zahitanye ubuzima bw'abantu benshi ndetse zigasiga abandi bakomerekejwe. Izi mvururu zeruka zadutse mu gace ka Gwereda ni nyuma y'amakimbirane ashingiye ku ikoreshwa ry'isoko ry'amazi. Ibintu byahise bihinduka imirwano ikomeye hagati y'abaturage nk'uko byatangajwe n'intumwa za leta zageze aho ibi byabereye. Aya makimbirane ngo yatangiye nk'impaka zisanzwe ku ikoreshwa ry'iriba rimwe ry'amazi, ariko bidatinze ngo hahinduka imirwano yitwaje intwaro hagati y'amatsinda atandukanye. Ubuyobozi bwa leta bwahise bwohereza abayobozi bakuru barimo abaminisitiri n'abayobozi b'ingabo kugira ngo abasuzume uko ibintu byifashe no kugarura umutekano muri ako gace. Rimane Mahama ni minisitiri wungirije w'intebe ushinzwe imiyoborere n'ubutegetsi bw'inzego z'ibanze, yatangaje ko umutekano wongeye kugaruka muri aka gace nubwo hakomeje kwitonderwa uko ibintu byifashe kugira ngo hirindwe ko imirwano yakongera kubura isaha iyo ari yo yose. Izi mvururu si nshya muri aka karere. Mu myaka myinshi ishize uburasirazuba bwa Chad bwagiye burangwa n'amakimbirane hagati y'abahinzi n'aborozi, cyane cyane aborozi b'Abarabu bimukira mu bice bitandukanye bashaka ubwatsi n'amazi. Intandaro nyamukuru y'aya makimbirane rero ni ubushobozi buke bw'ubutaka n'amazi. Abahinzi bakeneye ubutaka bwo guhinga mu gihe aborozi bakeneye ubwatsi n'amazi by'amatungo yabo. Imihindagurikire y'ikirere nayo ituma ubutaka bwera bugabanuka. Ubutaka bwera ituma bugabanuka, bigatuma impande zombi zirushaho guhangana. Kudashyira mu bikorwa amategeko agenga ubutaka nabyo bituma habaho kudahuza ku burenganzira bwo kubukoresha muri iki gihugu. Ikindi cyongera ubukana bw'izi mvururu ni impunzi nyinshi zituruka muri Sudani ziza zihunga intambara, zigatuma umutwaro ku mutungo kamere urushaho kwiyongera, bityo amakimbirane akaba menshi cyane. Nubwo bikunze kwitwa imvururu z'amoko, mu by'ukuri si amoko gusa aba arimo kurwana, ahubwo ni inyungu z'ubukungu n'imibereho muri iki gihugu. Abahinzi barwanira ubutaka bwo guhinga ngo babone ibibatunga, aborozi bakarwanira amazi n'ubwatsi bw'amatungo yabo. Impande zombi rero zikaba zikomeje kugenda zihangana. Raporo zitandukanye zirimo n'iz'imiryango mpuzamahanga zigaragaza ko izi mvururu zarushijeho gufata intera yo ku rwego rwo hejuru hagati y'umwaka w'ibihumbi 2021 n'umwaka w'ibihumbi 2024. Abantu barenga igihumbi bamaze kwicwa muri aya makimbirane, abasaga ibihumbi 2 bakaba bamaze gukomereka, batari bake bakaba bakomeje guhunga bagahinduka impunzi imbere mu gihugu cyabo.
nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere rero mbashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru. Twerekeje ku musozo w'aya makuru. Mwese rero mwakoze kudutera iteka mukagira uruhare muri aya makuru. We wakoze like ndagushimiye, we wakoze subscribe ndagushimiye. Mwese mwirirwe mukomeze kugira impagariki n'ubugingo.